Oile nei aso tofi, ma lole fo lau. Alo mai o talo tai au. Ua whaita waso na leto e whaongaina leo vaccine mandates mo le te leo ngā luenga. Peita ai a ole i o mai le aso, mai le malo a whai o le ana tuli o e mai le ngā luenga o na e te le imana o e whaia le tui. E whaatu mawina pēr lea whaai unga. O le asonga fuala vai aso asa we a mata le to e alo i ai le polo inga na wha malo si ai le tatau na whai o tui. O le to a tele o tangata whai ngā luenga, le o le asa o loto ai mai la to e ngā lulu le ami, ma tanga luenga wa onga, wha apea leo leo beita ai, e le ise swinga mo tangata ngā lulu le soifua malo loina, fale pui pui, tangata whai ngā luenga i tua oi, ma fale ono no foi tangata mātutua. A o fe silingi ai pe wha amata a wha a fea la tangata na wha amawai pe na wha amuta ngā luenga o na ele i whai atui, wa saule wha amalamlamanga mai le malo, e le to iai se a ia tatawe to e mawai, e le tangata lo na wano whai ngā luenga, o seisi lava wano i le whale whai ngā luenga na iai. I lunga le upenga tawha ilangi ale Employment New Zealand o le manino ai, e le isa whaatonunga mo le whale whai ngā luenga a me tatawa na toi au mai le tangata na alu o no le whai o le tui. Peita ai ei lava fo i le whaitalia i le pūlenga i le vale lei ma le tangata whai ngā luenga. O lo manino lava uma fo i lungo le upenga te wha ilangi, fautuanga mo pisinisi i suinga o polo inga i whai le tui ma le whaafai ngā luenga ina o tangata. O le community Pasifika leo le a moina le avenga o le lamatia mai le ave ese o sa o le koviti. O le manatu whaalia leo le sui o le fono whaatonu, a pulu Rees autanga vai ei lumo o le fono tanga le Counters Manukau District Health Board ananafi. Ono le maua lunga o le pasene o tātou tangata e lamatia ngō fie. Saunoanga autanga vai a peona reportia le tio ni usila. E ese fe au le malo lo tu ina mai tangata e mawhai e ona whaatasitasi mawhewa ai. E ui, ele i lava pui puia ma o tangata Pasifika lea e ti ngai nai, a o whaatupula ia pea o tātou tangata mali liu o no le koviti. Tua ia foi au tanga vai ele malo i le vave wha ma o sa ma peise i ua a mata wha winga i nai ele to atele. Ele o mo o mia fua le booster po le whai o le tuilo na tolu. I le alava fono tanga na langa i le maua lalo le pasene o whanau Pasifika wa umatui pui pui o le koviti. Ma ono fuanga lo mawala lalo booster rate se au fiei mangele o Tara, Manurewa, Papakura, Masevango, Franklin, ma Manukau. Sa wai male manatu wa tatau na whaia seisi awala fau eu na iai leo e whaia tui. Eu I reporti e leti ngā ina le Omicron whaatusa le Delta o tangata Pasifika leo lo mawalunga I le whaapasene ina o tangata mali liu I le whaamai I totonu New Zealand. Ua mo o mia le whaia se awale recycle, pe toi whaau ngā ai o futuai o na ua te le ai le ota ota. I totono New Zealand, e le vao le se lau I le lua se lau wafe tone le mamafa o lava lava la fua I le tausanga I tasi. Ma o se whai numera tele, ma o le watu ina atua I le talo sanga I le malo I se fofo o le whaafi tauli. Kalai estete I nei tausanga I le imamau atu, na whaiela la tau whaalau I loa sa la fua I lava lava ua le o toi mo o mia I totono o ben la pisi lanu mumu. Ma o se whainga na whaia o na ua whaaleanga ina ben solo tu uai recycle. Ua o lava fo I le ave o lava lava ua whaau ngā ai o lo o le leipia I whale o lo ua tā ua op shops. Ua le o toi mawhai fo I whale ofu nei o na tatali le tele o lava lava whaau atu. O le tele o lava lava ua tūtū moi no whanga lo o la fua I la pisi e le na o New Zealand o lo o polo ngai. E maua le masina fau le tonu o le whale mai mo tina maitanga I Kalai Estete po le St. George's Maternity Centre. E o mai ana po, wa lua se fulu walu wafe tangata wa sainia le talo sanga, e awana I tāpunia lea whale mai. E le o manino mai suinga o lo o mai mafuafuanga le whale mai pe a tāpunia na o se vaenga o lea whale. Po o le whale atoa, e tai reporti le News Hub e fōlinga mai o le a tāpunia atoa. A whai ai o ona tapuni o le aleto e mawai au nanga mo tina maitanga ma lato pepe fou. Ai mai le sui o whaato sanga, e tatawana whaia e le community le whaai unga male tāla sanga e awana I tāpuni e le whale mai le nei mo tina maitanga. E maua mai le whaai unga mautu I le whaai unga o Aperila. Tala muli muli, o Cook Islands po le atu kuki lea ua tele ina wha maa mauna sama tapol koviti, ma o se fia fianga le to a tele o whai pisinisi. O lo o whaalango lango tupe maua I tu risi o atu. A o whaawau pele whewa isa o loto a New Zealand ma le atu kuki, o le aso se fulu lua le masina a sa ule ama whai eo na ulu whale atu pāse se mai au se tālia. E u mia tu si folau au se tālia, a o isi uma pāse se mai le aso mua mua me.
O se tala fia le au fai pisinisi le sa o tonga o tapena i eile atu kuki a toa ma le ola i se soifuanga wa mawhaiona fetu una i le vairusi. O nisi o suinga o lea ua le to e whai le scan o le QR code, to e whaatanga ta alonga a toa ai ma le whai o le sa o tonga i mawhaiona whaatanga ta ngata e whaamuta le whaanofo e sea. Ai vave fo i ngā luenga pe a sau le siaki wa negative. E o mai le taime tu whaata siei talafou, le ai se case whaamaoni o tau fia le whale mai, ma o loo whaau pia siaki e whaonga ai rapid antigen test. Tala nao le tae au, manuia le nei aso.